be yi no ye beto aba ne se ya be ka 3 days ya me abeto aba na abefa de ma wo na chi no edne call boase ti be 3 days time na wo de ne baaye ti akura ne baaye ma ye nkwan si wo sei na menua ba ko ne babaaya se ensuo bana me tam kwan na ko valanda mu sei ana kola no nkwan ni so nse na omudi aguru nti hu ansa me bana kam de ma wo na chi no mi twa mani se na mbana nsa si nkwan ni nsa ni fa sei na mi peja no nti mi peja na ha nyina na me na se me na kire maduro ni makofa de aba starting de me de nkyene ene anwa na me de ehunu nsu am de guso ti me na ka jem se duro bi efre na fe ma me nkote timla no mfa nguso na me de ba no o me de junction violet se guso na bi de na ekofo me na hospital ti de na ko ye no na yes doctor na o ye yin no ni yes ade ne ba ayi edompa se ni ayi kwan mu wono ni ade ne ba nti e ba na doctor ne hwe no na doctor ne bisa me se de aduro na me de guso ana me se benito ni ade ne ba na me se me de junction violet ni me na chekire me no wasem ene ma ya ade se mudi nuro we ni kwa di nkan guso anya sa nka de wa osibi e prime kan nsan ba akola sa wode ne nsan twi se ya ntia ma ne nsan hu ni nyina we ba anto na mpani ana me na afro se na akola na atu no oka che me na sai se me na be me na nya beifo a akola ne ye be chi akola na winti na me na se hwe ye ka be yie ne nka ufie ne nka wo akola ho na be fa ne ko 3 days ni ana aba ya akola ne bibi sesi enti ene na wo no ana wa ya akola ne sa ene ne o kana me na ka nti hospital ho ka no 10 cedis kura wantua me na ne tua ka ni nyina kasa ne nyam dem ko wu na chi ne no so saa wo achire na me be wo no wo kras wo ba ho ana fie wura na ka chem ze maame wo kuna be pa me che osisi enti wo de ne wa de enti am se na wo nyam kura wo ya be won se kura ne mi no boso eja me dem ni se okoye no wasesa wo de ba ana me saaje na amene ne ti hospital ka o ade yo sister ba kwa amene ne ti fie ye fe na sister jiwa hospital ko nti menyam no me nso me am bobo ame nkakra kra pa mi sika bia me ko wo a kura de beje me hospital ni nam de ma sister ni si nti me ko chi ma de nyam bia na mato nam de abla sister no de atuntu oba no sipokua ma me akaka na nta maso won to no ma wansi na anyema nkakra kra bia aje kura me na me dinanim nipa no de ne ka wokurum nti wo kwa wo diskan ma ene no kwa akutua no nim se me de matom bibi atuaka anajo ble na wo ka me na wodi machi na ofre ono afre driver ni se driver ni me fa me nko hospital no wodem be ko ye no se ne no obetua hospital ne ka driver ni ka minim se ne no obetua hospital be na minim enti e ba fie no me wa na driver ni na ba se wukunu ma miska o ana me se waka che me se sei enti ka se ne nyam na me ton ade wo station my pen mu bi o se ade am ye ne gin wo pa se obi amanyam na me ba he machi nsu de bia mitimi ton ade enti sta na ka che ne se ma won ana o ma assistant ni ska so van sa tam 20 cities tista ne ba ye na driver ni ne be da me ka me dis ska no e de ma driver ni se mesre no me de me ade am ye de nim guase ye be ba de me mpe afa de me papa wi na wo ye be se wo yi a wo ma me musa wo ma me aginsa no wo ma me musa wo nya me ho ade enti no wa aginsa ne be 2 weeks no asa de nsa no akoma me sewa na me ka se me kotra ne nchen wo kotie hia no asa de nsa na akoma no se onya me ho ade be ma ne nya wo ho ade enti se wo papa wu a me kwacha ense se mo be se yi da bi omusu wo so susun kire wo hima ne se onya me ho ade dia na me sewa asa aginsa no ana me papa nua no ka to wo se so nim no osi ayi na se a wo ma aginsa na wono ho anim no osi ayi na se on be pam nti ye wo wa na maame se obi abeka chense wono aba ho na maame ka chense hwe ensa ne de baaye na musa de ensa ne baaye no so when free an kona so papa nua no so mu a ade o de ben se kasa ni nyam nso no akọ me papa nua no ma no awo monsa e wa akokel bo adanse akokel se no asa di wo mo anim asa akọje nsa no asa akọ akoton nsa no e de amu obi enu obesi ne self na nso de wo sika wa koje hwan monsa me papa nua no do di me papa ade ne nse wo no monsa me kwa chan me papa chiri mamienu ne na chiri mamiensa o monsa akoton me nso na me nim ho hwe nti achire na we ni nyina sie na papa ketwa ne beka se wa abaji yensa wodi obi anim ne na abaji nsa so nipa kro ton nsa nti wode kwa akoma no ama na aye ebesi ne 1000 se ne no diska ne kom mo ma minim
enti me ye papa yenu na mka ne se me enya de se me mesa ne ba betena da mu biem na ma hwe na me sa akokonyim biem a se ne ode ye me sa na ode be ye me ana me ka ma mo ho akoka ti me era na mka ma me se me nyakuma se a me ba na ma ba be ye adwuma ti se ma me be giketo na ma wo na chi na ma me a ana ma me je wo no na me de ba kuma se a e wo ana ma me de ma wo na chi no kwose won de mimi wo kuma se mimi de nkakra akra benti wono nso emmomodi anse we ne kula no se kakra bi obenya babia ma me de ne kwa wo so niska me frɛ na wo ka yem so niska ada me frɛ na wo be yin wasend a 1 year wasend a 80 cedis no dia aye me ka tense nkula no mo ka ne so bi ni na waja ba mo ba besia so wo se a last year kwa wo ka tense wo ka ya ka tense nkula ne nye ne ma ntino dia ba bia me pe bia me mfa ne nko na metrasi a medwunu ho a first me am se me kwa e bia ne de ma be TV so na yi me fele me so me de so ma de kwachima e bia obehu me nipa so mesi me ko me hu TV so yes sei ba matrasi adwunu ho ahu se nkwase abuo no odi bu me no se ma anya yi a sisi enkura na peja ba ko no 8 years ba ko 9 years last year no usu betwoma kotachiman ana ma me de nkura hia wo station me de me se wu nkura ba ketwa no hu no nante enti me so me de wo mu hia no de senia oba besia me ma ye kura be hu mi aka sesei de nkura ni hia ba ko yiska 1.5 ana me se wo hu nkura bula yi ni ko yiska 1.5 wo si ana me ka che wo se wo fle me na me ka che wo se nkura no mu to notebook o mu to textbook enti me selaw na bisa me se na me se obi a book su kan ye yi ne besi 300 Ghana cedis ana wo se wate ana bisa me se wo mo bag na me se o ba ko bag na ba ko bag de asen wo se o medical send no aye awe cheme flower wo se a woni bi na identity na nkran ketwa ba ko gina class 1 ba ko gina class 2 wo se wo muto notebook wo ye kronfo ana na me se me ana me ka je se wo nya ja sedie nti wo se wonim de ene ko so wo wiase nka wo ye ja pass wo ye ja ene nkrom wo na azinyina to notebook wo to textbook wo nya ja sedie nti wonim ana mu teacher do gina class 2 no ba ni teacher je ne number so wo be friend na kasa ebesi ne sa final book no obema teacher ni scam and dia ye dia minim enti efiti be say ni me ya na me radio ato o take enti bi tie mu nsema ekoso a ana me se me de ma Asem Beba Dabi no ma kan bi ama me yo akwa ba dance ni inu ya ba dance ni ija ne nhye wo nti na otete ho e hye wo no on se otu anamo sa na tie for ija no nhye wa wo de oda da se time no so na se asa wo de gentia wo de ato achechede na chi no wo de to ho na enka na oda hodi omfiu ontwini ti no the moment ebe shirubo zo atwini da kra sa na tie sentowa da sa semu ya metaka mabusa oba ade ne brofo abusa besine still sociology fo hunu sentowa da obo agra still amu hui neso omo de bada dada omo de aba medium ni mse omo fama yo eni ona refi entowa see ade akokra bono ya bada entowa da what can I say? It's not about you sleep. It's not about. I want the about that. I want refi. Refi ya che me die no. Omo di aba ma man for crack for hwehwe dictionary mu. Akọ prayer omo hu. Yeah. They say after on paper bi dia. It's not about you. Sleep. Entowa da. I love it. Sociology for nyina. We are classmate for. Yeah, chiachiamo. It's not about you. Sleep. Entowa da. Bema no. Akwada notebook. Any textbook. Ya wo kan ho asem de kire no no. O se wo maame no. Wo ye kromfo. Me watch ai. Se sen. Me watch o se wonya eja sedie ntinum. Wonim se minimo senso wo ne boapaye o. Me se sala no to me ho a e ma chiri ba ka ten se Brian enti asama wo kan ni na miti o me record e ma remfi wo nsama wo kan no
I will be on the catch him say make catch him sister say was akra na nya oba na de menyem na was him kamin ko yingwa mem so be gina wo na so no nso be gina wo no ma obi kura nka njo se be ma ya wugina wo no mi oba ne sa akola no be ma no oda so ne ma mete gausu wo me watch osisi me ba sa akra mi firi wo no kura me nko ehobiem okay de ne ba ye ma mo ntemte me watch o me ka se me papa ewu ye no ana wo ka no ho nso ba akomi no otwe ne nsa no de ba wo so ebu wo asem kura nya asem bia na one wo ko no opese de bia wo tre ne nsa wo so bon me so de nyame anim ne kura ne be ma obo ma pa de ana me ne tena ye no nso no even me ma me kura no wo obi ka akoma obi ma nipa kura de pim obi ayi me ma me sika me wo fa ba ku fra brochi ba sika wo de ma ne na me de ma ye kosesan ye ana ye de boa wo enso onya me ma me no sa so ne musi wo to ne ho a enjin ma hu se nipa sa na afire ba bia du me ne tena akola na me yire me ho ne ewu anya yi a emoa me amnaza tumi to ma me me bo chan wono ane ma me ni master ba ko ne no ne wo bu eti ye friend master safu ma master no kura ka chen se enti wa se plan enti wutu ne hu sei na nse mo me friend master no ma master ne se won ne kasa wo so di na tem papa wakodi master ne so atem enya me ba no kura na delete me numbers no enya sa anka me de ne number kura be ma se wo ye de adwuma amnaza no me wacho ofita adwuma na ewe me wacho me free no obu eti na me free won de minim ma bia sisi awo bible ayi girls won de minim ba bia ne ma me muti asem ya wo ka se esisi ya bedru ba bia montem teye na wo free ho na wo ba kumase no mfi nkwada no wabo na busuafo amane me wacho me ma me na me ka so de nkura ne ko ba me ade efiti won me boase won kura me nko ne ma me momum da me won wo me ka na anu last year ya me ka so betwa ma no okotachi man no ka anya sa akwa ne free sa tam no wo me my phone so na me fle no ka jenze nkura no won de me kura de me ya me se won de kakra bi obetimi obenya ba na me nso menya bidi abo nkura no aye nyina be hwe o ka wo so woni bi te se wo ware foforo me wacha amasa wo kula be 1 year wasan wo me wacha na one be ma dinkan fefru woy akwada ni frim right me wacha ena mo be wo de toso mienu me wacha ena on de otenaye de na sima between the otoso mienu no ba miensa no 6 months na chesa akura de kura nhyeda enwia impo on tena sesa anwi hai ena asa anyem na chi sa de ende ta to hu o ya be ma fe na wusi so foforo na waware na wo no ba o yere anyem first born afe na mo prepare be wo na ya nyabotre wate a second born no se ya no wo mo shada betete nkwanche ho ye ni foi no wa be se ho hu papa enti se wo hwe panyini no ne ketwa na omuntem no ye ketwa bi me bo chan wo chen ketwa na afi 2 months enti san kwada ne mienu nyina omo we me bo cho me no nyina na wa no mu ko school nti na manfo mama edie ne si ye ma wo ne krache de ntemte me bo cho eno na make an so open to kwasem ana ebia ontimi no ntena se bi kula na me tonade wo station ana stations no aya driver for near yi buy obi ba be ma bi betimi afro me to meat pie me to we wono so hu bibi wono de one okwadwuma ma wo even one ma kasa one ma asre enso no hu bibi sa na ne bu afusan edi me nso no obi am ye nipa ho adwuma de me ntimi mu na anase obi frame so wotade a me ntimi ga so ye be menti no me nton fa ma ebi sa atama me ka se wo menyima wo ja me wo koye no de wa na metie ne mani ma atinti no obu okura me gina wo se wo ba ma token kematwi aka ma no aya agema no enti wo pe wo obi a wo pe no nkumtwe an wo obi a ono kasa ba akum yenu nso an wo tane ne nsa wo so abọ a na nse ya me ka sesa ta me wa pe wuye no ko tu ne na de wo me finance na sa ade no eja enu se na mete wo na me yese ya na me mfe eye me ya enti me hunse sema me ne na enya na metena ne ho a wanwe one day bi no akobo mbo a enni kwan se ye ne bi kra ma hwere me kla enti na ma me ko ayi ne me na ntena bi mu na o bie wa no ka kire nso ne ntena bi o
me wacha me ka kire no o ka de me ka no nim say agro na bia medi na me ka nse me kom papa yiem na me si wo biem a won de won sere me efisi wa yesa na wo koye no wasa aba ana me de me si da asebo a me na natie yi still wo koye no obaye no wogusu a wo sa yesa de no enti wan wi na me sa koso se me ne tena wan wi abu wana da ko abo me epla me ana wa abo me ekum enti wa ma biem no ono nso anhwehwe wakira kwa se bia o mra wo maame ho wabusua ho ne o me kasa se oba yi no wa ma bio wa ma wa nya wo ho ade me wacho de sisi a wo de ne hia wo pa me wacho de hia me ne se me de me pese nkura no ana wo hwe wo ema me nkura no ni o mu school hu ne ma se bia bibi hia wo ma me oba bise de ma ye no ma ye me ka krema fam de by wono nkura ne hwe na ne hia me se obehwe wo mama me de hia ono no me wacho an na wo kwan be kura na afa so hia na yaw amenaza fitani me wacho buase na meswa babe ma ne sister bitinti ono na me ne ye adwuma choba adwuma ti ne ho na no oba bididi a me di hu no na wo ye choba adwuma na wo ye do ka fufu ana wo ton aduane me wacho na me ye nkwan wura wacho en wo be hu na wa wo nkwan side de se nka wo mmemu sei eye den wo be hu wo nkwan side me wacho ye nyina ebu o wa ebu o nso obi to aduane na na boss ni ade no ebu otimi wura ho se wuyi ene ade to chia o choba me wacho ena ne tena ya awo mienu a sisi ya be wie sei wonim se wa ware foforo me wacho minim na wonim se bia na wate se wa wo bia ka ho ana me wacho na me ka se me free ho no kula na me enye na anu yo besen yes wo ko na me anka me hu no kula bi wonim se ehyenimu se kwan a wo fa so a wo ni gyaye no ahye no enti ene onu so be gya nkwada na bo so me wacho ana me ka se de wa se no de bia na efia na yatim na maame ne ka che ne se wo de wa pokua maame si bi ye wa wo tran nsa na wo de bo no wo ye se no se be ma wo ba na ba be sole so wo kwadwuma na wo ba na no aduane ama wo se di wo ba no ho kire okra wo mu obi hu sesei eti wo tran nsa ba ko mienu so na wo be to no ho saa ne ada pokua maame wo no be gyan no saa da no be nu ho papa enti e bia maame na ka no to bo ame so me bia ma no ame se wo ada me no be gyan no wan wi a wo be hwe machiri kwan so hu me biem enti na me ka no nim se bia agro na medi ene na bia ama na hye no Sade we ma binum nim ye papa especially one a ete compound house mu no omunim ye unse compound house mu no ye nim tamo a ye aduane ti me mfa ne se efri no mienu no miensa sa abre ne kono nan mu nunum mu no obi a ye na aduane compound house mu nso tena ne to de bi a ya na challenge wom obi she that tam ne kropot no de abesia bonten ya di ho valandam wo ho won fancy valandam da o de ba besia di ho na wo hwe adwene ene wiremunam bi a wasa akotọ akeka fra na nkwan no wonte propropro wote putupru yesa nkwan ya nam wom no ene su putupru sa tam no de abesi ho enti sa no sa wo yoba na wo no sabe wo kuna anya bi ama sa da no mu buada na mu ni aduane a unim de sa ma no moye obo so cropot all right obidie kakra no waso no de nsuo ebi wo ho no mo ano de abo agum no de sigya so to let edi hofo no no say ono nso ano aduane sa da no kire se wa anya sa ye jataba maame na de wanu aduane to avoid that ene ye ne mama no ta yes ade no bi de amekai compound for mo compound overseer na make say yo me bua na me moa Kwashta grow from bantamanom ne na de ade miaya ye tete compound house na kore de amekai ye no abo eto de bia ye no ansuo hie ye noa ye wia ne atam ne akukuru di akwacha valandam nka ma ye nso anu aduane hwinim abo ti wone ne ma ne mfrema na moyam saa de anu munya ye o munya ye wansu aniwa obi hu mobo
wo yam ya o ya ekekaw wo nso wo sere bede na Hepa Plus doctor who say wo yam ya o ya manama o Hepa Plus Pavi Plasmos ni bia nonom na no me namo ana mahunu enkwada mienu a omote wo maame ho na maame ni twa adwo mo hwe wo yam ya o ya aka na obi ehu aboa wo maame ya so ne yam se yefuru mukro ni bi wo maame ne so wo sa no ebi wo maame ne so munti asem ya me kan yo compound overseer asem na akwakofa sa asem wedi aba papa soja nso ye compound overseer o sama ka kire o compound overseer asem na akwakofa sa asem wedi aba o na enkwada yi su kire se wo maame iwu maame ne nso te fom enu wo bunam se ye kaso obi bunam a to bi hu se onam yaw bi mu ntia ne ye fom ho ne de waje hwa aboso good Samaritan ma pake na mahu awura yi na mkọ ne ho sa mahu se bibi hete no awura na dai wote wode wo ye na o man so te wo nkyɛn o se bra meyam no ewo ne tutu no na ne ma no epese wo mo ye nkakra na nkom de ne kɔ health facility ni kunu nso kɔ wa ma na am se nyahwe jai na mko bie ka no fast na ne me pay me Hepa Plus no me pay me Pavi no Plasmos no kra de na ye ntopa ye na am se mun kofa bonsu amra kofa bonsu yi ba ye na ne me keka makutrument no edigu mu tu topa ye ni gum na me kanum na am se Hepa Plus nyame ye wo honsenkyere ne wa ha ye se obi ha wo nyame o obi anyame so Hepa Plus nyame ye ho nsankyere ne wa ha mama ni mu wiase me kanu mu sa na me de bie wanum ene mhwiegum nom ne guna ene ma me nom ye ne yam ya ne ya no wa ye bibia ma nipa hunu nti wo hiamwa me de ma no am so de tena hodi wotena hodia for some minutes me see to say o se de ya wo no abafom me so mu fa anko health facility o se de bibra mi kurukura ansa ni ho na so de koda kakra ene okoda ahomachi ko wo gina me pona no utumi pono na Krobea asedan kan na so o Hepa Plus nyame aye bi wo hu se ne ete ne yam ya ne ya no wa ye sign bia me nipa hunu na wo ko no ansu ehia wo compound house overseers ni yenim saade we nyina ebi nie banka krakra ebeyeye ba ma na wanya nsese wa ware o me wacho ba onu so nya me ho ade ade ba me neti ebeyeye why wacho ebeyeye enti mienu ni nyina no ete one no nkyɛn me wacho ba onu no enkran na me wa na wo no ye adwuma na wo kuma se ha enti ba ma na ne na wo mienu ni nim ba bi a wo ne ma ne te me wacho wo musi yete bo adan wo twa me ho na me de ne hia na me ka kyense me wo bo ba wo nim fikuru mu me wacho Dabi sa ha na mote me wacho Dabi na se wo nso wo nim ne where about wo bo ase ho sese me wacho Dabi asemo hwe enioma bi areho ansa na abehu oba pa ho mfaso no ho na wahwere no ansa na abehu oba pa ho mfaso no na wahwere no say madodo say of this caliber and na abeka kire nso onfa de insinity odi bisi enye won nyina eye fiu kakra bi na metekam na abaya bi wa adwo so traffic light akora ne ho fe atiefo mesre me kan wo na mate ni back na wo hwe mema eto de bi aye ne ane ma gas ne koye boni no na wo ge kama say na ugina traffic buton ade na am se die impression and a crash wo de she girl de trim ne ho efenti die ne ho efe a oye adwuma eye boni ana eze what does to meat pie no me watch o hisi am ton so ma de na me ba am ton what did you say me watch o net month we menya 39 we ye bro nya ba me watch okay 14th
Okay. Eba plans Dr. Kwaba. Yeah, cra. Opani na mpom to say. Nyankopon dom. Apomuden nti. Very good. Yeah, koso kama. Awiai Nyankopon so nhira wo. Amen. Onya wo kese. Amen. Se baabi a odi free ene baabi a odi abeduri. Yeah. Onko so antre wahye mu. Amen. Ena wiai hepa plus pavi plus bosono. Ho adanse ye bebre. Yeah. They say aduro no echense me kra na meye. Nanso so wo mo kane saa ya me gitum de hwahwa me nso me ho. Yeah. Kire say mindi ade bone ho adanse emfa nkire nipa. Yeah. De meka ewo waduro ne ho. De akire nipa ma nipa akoto eboa no. Hwese mete ha. Na obi wa amanone asoma ni nua se kona na Krobea ho. Kobusa no se radio for de ya yete se omo kasa. Advert ya wo ye de omo ya ende watua kanti obeye. Na ka kire no kobusa ne ma me se sebe oye bema otumi we nanso ontumi nyem ge no. Yeah. Ge so doctor wo hwe no se ne structure ne form no a oginam. Ose nana me ho kire me. Ofre ma kire no kire se wi ne kura no nye ne papa bi so. Yeah, ne se but ye mfa ne saa ne se ya kaka bam. And I'm so don't worry. Send ye what se me kano no. Edura me di ho adanse a me mfere. Eye hepa plus pavi plus boss. Mia mi yi mi ensa ni nyina bi. Ede ma ni nua na oba ha no ka kire ne se. Me ma che no mi ensa ni nyina bi. Ono so nkoto bi nka ho. Ene wo mo kogege parki bi no om de komane no. Unim se wanyem ge no. Wanyem no. Yes. Wanyem no. Wanya sen. Wo fifiri sen. Etumi aka awiai tunjidiem. Nana medase na adanse a eba no dodo no anti ene mesrew se mefa wo fidie so na yedi nipa bi mu bronya. Oh, okay. We no meye bias kakra. Ai yebedi obi mu bronya nti mesrew ben phone but ye de ma woni a omumbro 40 years. Okay. From age bia up to 40 years ubetumi afre nana de nti a meye ni say ne ye say sei ebre na ye wo mu no se uye youth na wa mo wani amre anom hepa plus pavi plasmos o menyare mitinya meya memema sem ye mema asem yoki yare bi befa kwan bi so agu ani mase. Yeah. Because enuane a ye die no say ye mbrebo say ye kidneys say ya kuma nkakra say ye prostate no nkakra mema no ema say ye ma de ma ye ma no say nkakra enti se wa mo wani amre ama hepa plus pavi plasmos ahamba ni padua ni ma meboa wo ne wabusuafo a wanhwe yi a sebe akura no so for bidi ube preachi. Yeah. Oh, and the youth na mo born in 24 years. Tarida. And so anya boni o wakonya kidney problem. Oh. And we free mu. Yeah. Obi akwa konya problem won lungs mu because ye spray dem bra so nyina na odem ye ko spray ye ko ba nonom ye ko bo we decide na one ne maame ne papa o eduro ne ikoni mu akura se binyansa ba na onim. Onyi kakra so ko sukuu mu no aduane odi nyina compromise the immune system. Eti wenya be 20 25 30 no afina yare no akikire no. Yeah. Because nye da kura beto botwa su fraw ena mpafinsi. Ena osabi otete aduane bon ma oyafunu no enye saa bre na so na ebodo no mu ase wo etwen koda. Eniti ehwo abehia say sabi oyo osofo imam malam opinion leader obatan owofo ma obane kwan no nom hepa plus pavi plasmos. Sure. Enti sa wanhwe yi a obesre at the wrong side of baby any say wosre. Yeah. Eno e bie phone lines adanse bebre na mienu bia mpese me ka ho asem. Na me ma wa wadi mfie from 1 to 40 kwan. Okay. Ubro 40 amesre we ne de ko bito. Ye ma youth ne kwan no munya pomden. Sure. Two na me ka ho asem ni. Lady baako sabi 30 years kronyae. Royal Television nra. Ofre your boy abaso sa de nti odi adanse nyina nse close to about 7 years. Sabi ohun sa drop bi mpo aso. Hey, Benso bibia nsenkyerene bi esese eba se ubu nsa no. Onyanti ohun sa nsenkyerene na o se de o ene se sabi
ɔde ne nsa wura na sia oyi a no hu sɛ mogya ne nsa ho sɛbe but ɔno ankasa hu sɛ sɛbe drop bimpo a drop da wakɔ hospitals wa no munro sɛbe so obi wɔ saa ɔhaw no 1 year 2 years 3 years omu ne nsa ɔnyɛ bɔne nti ɔsoro ne asase o yenua ne na sesa yɛn nipadua ne su no ɛne ntina sisei obi yɛ yuta ɛsɛ sɛ ɔma hepa plus plasmos ɛho hia no fisɛ nana wode asɛ wo mfie no kɔ nim but nana the body no afam no ɛsen obi a ɔnya 80 years the body afam because ene radiation enema yedie enema ebowura yen ye ho mekɔ yemu air condition ye filters ne krese sana sei eniti ene ye bre into who you to be no anya 45 50 to chema no wa bre wa fam aduane a o die ne nko ano kum no nti se ni nyina mu onamu a na esi nyame na ahyira no etu nya hepa plus plasmos na abo ye wuduro ne bia firi ho man bi nso ofre edi na dance of Fox FM nana ne ba no 15 years of free atonsu 15 years no sebe ahia na nka wadi sebe insan na gu afiri ne hwa ho aba ne be ma ne ho nyina akora ketwa no ne be ma ne nsu fita afiri mu ba ne seba omo akọ hospitals awo mpanie man ni decide say afidi as enough is enough me hepa plus ne de me nom nanso ma me ba ne bi hwɛ sɛ ebe kosa ya na ensan ni nyina ahye nsu afiri ne ba ne bemem eko 15 years empo wadidi a ahia na nka wadi na 15 kra de doctor wodi say impo aduani dodo say ahia eno wadie enso sabe enam ne immune system a yenua ne ne ma ye exposed to nti ema ye ho ahoden no ba form no oba na ade anka yese odi su nkunim no ene sa ade ni mom di ye ma ne su nkunim mesre uyo ba tan a hepa plus plasmos ma oba anya hwe kura no bɔ no ho ban ene daachi me de me number tudwa fama me di tudwa wi a woni a ebro 40 years no betumi afrɛ me dog ko ne me bedi nkomo bia prostate diabetes me nsan gu me ho bibia pɛso bi sɛ me bia betumi afrɛ me number wi me di tudwa wi a afei woni a embro 40 years no dodo be bia me che hepa plus plasmos okay me che capsules ne so okay ene de na wo special me ma capsules sama wonsuo mixture no yes me so what the frasa yes me cover from ochina no nyame adoma eko elections ni mu na me cover and adwuma ne nso be ye kese enti ma me well being ni gina ya me gina me personal line ni ebia for some time o mense ma awo na wo pe obia sabe o mema asem na enkoyie ebia diabetes ti yare bi na betena so typhoid all sabi se de na aka yefunu yare ho asem no o how bi abetena so acha oje ho anyi no me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 o wa manone o pese adi enuo ni bi ebrew na osu nya wapomudin sabi stroke bi hunahuna diabetes bi ulcer bi yare bi abetena wani jesu amanone ho a 0542 807 907 907 0542 807 907 na afi yema maburu no kwan mo piafo na omo enka omo hepa plus plasmos omo mranti bremu good ansanda bone na to achi omo monikasa adofo de ade hye na wiai Dr. Eben ama me say to me no by the power conferred in me by the Hepa Plus doctor today I declare on the radio top say if you not go omro 40 years you not go beyond the 40 years you can call right now on the radio top one maduro ni bida na one bia de ne hwoma wo wo hia bi de na wo watie ana wo hunu de na obi aka
enti a wohia bi sese ya mabia ma homa na tum number sa me didi dwuma no sese ya na mafamo e wo Hepa Plus dwuma die isu mprempren e ye 0505 224944 afe 0505 225578 me chemu nuo ni bi ya ma me tumi no enti me chemu bi topa ye no me chemu bi ofrefo a wudi kan udi de sai na wo kase frɛ hen ana me wadu man kan so isajebini jajebi na hote sai nyango na aduma fisha panzo afi kometo ye ne de me du bro nya de ma wo enam de ma no Hepa Plus doctor Daroma me de domo na wo Hepa Plus no wo de sa no yire num nyina mota nom mana nom adanse ne de idea obeka se ye adanse na wonim me pesa wo ka bi kire obi a o tie wo ena wie wo Hepa Plus wo ka bi kire no ye adwuma edin no so wonim so ye adwuma edin to say engineer for ya next for Hepa Plus ya ma say anytime ya wo de now ebo so many nyina na wo twemienu no nombi na wo hu de be ya ma wo and you plan so be hu de be ya ma wo nyime wo Matias we be mamu and I don't dear you nim wo de wo nyale kura se na na bia wo karo no bi wo nyale kura dum bi na we na wo twi bia no me num se do you yeah kama enye bia no me ya nkasa ka a na wo twa de Hepa Plus num bi me say onunsu nim de ye enti obeka Monica sa misaje bi macha omiensa ni nyina bi brana beje pate macha omiensa ni nyina bi ofrafo a wujira ha udin de sa na aka sa free he Kevin Gideon me ho asafo tese okay Gideon awie ma mintie wa asafo Hepa Plus idea me papa na oyare proceed na eye dua wonu ma agine pa e ma me kasa ti eye papa and the show being kind there on compared to the come now o papa wo prostate issue so ho mo dey class na you but e do no no mai wow say wo mai o mai okay and na me chaw me ensa ni nyina bi na me nim sa wa wo be no ma na be sa dia koma papa ono do no mi beda mi ankasa me ba begin me ma no piao ene wo no me kire wo se wunya me ensa ni nyina bi a eya afa kodu fato atie ate mo kasa me nso me da se se won so wate ne o ma se hello afrafo a ugina how din de se na kasa free he afrei yei from Obey Isaac the start to okay Obey Isaac atonsu eduro no wanum bi da Obey I'm going last year December the mission mechanic I'm a chimpa boy me bed 3-4 hours I'm down waiting to so and I'm going now the quite the natural key me yani so no me ensa and pamicha na pass no kini baako the chat pass no kini baako no ta pavi kini baako ma yɛ bi no I'm the gumi yam 30 minutes na kwadi ma betie ha na ba bo akra ewie ba ta me sim yɛ nsa ma ta bo na kwadi ba ya achi yeah enumre ma ta me nsa ma ta bo na fa me kenke bi no ma horo de nka ke gum no ma we no ma da wow akra from December to up now I you end December you ramu this is in local game wow yeah me ta from last year I got to promotion bi I want me yes for na yimi I got said make for enya botre le bedu ya so ka dia from oboase topia so di we go so ntom me fa so kwanta he na madu akiru aba masia wow okay bra na me maw me ensa di nyina bi ntia nei sane ya wabobo mi nkura idi die gina wo manamu me di ambassador chana hyew efri nyambe kire susanso twapiase edinkra ebo kankanfrase roroso ntomem ka bibi fa kire wo mo wo de ka kire wo mo wo honko a ka ma me me di kan ma me fa konya me kiana na bugabi twapiase di Krobea na me ka je o mo wo sa kwasi na wo bo si nyina no
afi go na ko gina wo de report na bre wo check pia nti wo check na Krobea oba ho no mo wo check reporter afi na papa plus wo nyina mu do koko na afi mati koko ni nyina wi mu ya lo ko no it's a papa plus na only bi afi mati onya bi no mo e me je na 20,000 kwanta me de komano mate wonye no o sini hu adanse e mo enche mo wo ho ni nyina bra pia mama miensa bra pia hello we did the sana aka free hey Lama Krobea. Eja. The friend me Edgeway. Me kase free Edgeway ma ba so. Edgeway pia. Edgeway Hepa Plus no. Mu amun so mu ye babafo yi die na ye de mamo. Krobea me se me ka de to tinyu mle. Na se ko nam ka ye o ya ka ke na unye bi ba. Krobea e ma wo so ya no pa wo so ye pa. What a plus yeah, a very good. Opia onye bibia no on try to be matobi na everybody is on so on what you want dance okay mate Edgeway unua no babafo nyina nso dase sa wakamfo dupade ama wo bra me ma yensa ni nyina bi wo ya me frefo a wutwa to wo firi hen na eba yi ya fra say Musa o ka se firi hen Asem ka se firi anua futu wo ya adwuma ba Musa kwiani a unuanom akuafo da asese watumi awuram Hepa Plus aduro no wanom bi da na de na aya ama wo Asem Beba Dabi ya no ngo boda ji ya aduro no wana hanu ni ntisa bi ama bo se duwa yi na ja wu so bi ta ni nyebi unya bi nto ho sisi na mi ya ma ya na usisi ne oyam ya ho okay watumi afraba adwumadie kura so nko anti bra me ma omiensa ni nyina bi na konom na emom sa wo ba nyina hini wo ba nkawe drugstore bi e ben wo area hono a wo de awuram so wo ka so wo ni bia wo ma bibi a menye ka kire nse brekumase befa bi na fabra ne ensu enya binto wate piao Musa ma cha omiensa ni nyina bi bra beje doctor ana yedi adwene dachi e ne no sani amanfo line no break wa no yeah yenya si bronya mu ide ye beche ko so adi abofro bronya saa ma na kama bini na brinki o bebre wo ho brinki de se e brenti enya bread ya enke be mamu bi nti se de obe ne se obebo timing sure anytime obete se na Krobea ne Hepa Plus atena se bia no obo hada obenya miensa ni nyina na okoto aduru na kai se eye miensa ye wo Hepa Plus Pavi Plasmus enkoje Hepa Plus ne nko adabi make sure so wanya Pavi and Plasmus aka ho memo obi so nka nkire wo se Hepa Plus boy dancing Pavi and Plasmus ni nyina ye pe ana se capsules no to paye no ne boy dancing ni nsu obo ni nyina ye pe ni nyina ho den nso ejina pe good obi obeka nkire wo se duro no nso ya tum na ne boy ne nye 20 no nso boa boy ne 20 cedis 20 nti se ukura 60 Ghana cedis a wanya miensa ni nyina onu mo e was ko ma mpokra ne mpota mo de mia minua ba vet part o se miensa ni nyina ba gidi 50 yes and ba gidi 50 ba bia obetumi anya ne 60 but vet part de ma meno nya minshira no Hepa Plus nupa no se wunya bi nom ya obetumi afre me ana se opeso ubisa me ba no benom ne sei minua bi yare we ne ha mi o doctor eduro no meside ne manom doc me ho se me nyare eduro no menom ne sei na etumi aboa me ana enne ya woi me pese me de kwadu tutu akiri doc me de na nsenkyere ne adi asempa na chi ana me yo ba me pese me de atadwe kire bibi kakra ewe tiwa doc me dey ene manya dan kwa eno so very simple so your by infections oje ho a engia eye Hepa Plus Pavi Plasmus fa tadwe tutu akiri your be man so a opeso hu se duro ne beboa wa fa kwadu tu akiri ne yenhwa ade me personal line
ɛyɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 when you woman on a deal ODB befa 0542 807 907 0542 807 907 kaisa eye Hepa Plus Pavi Ena Plasmos Monica sa medasipa Adofo papa we yangopo insrado in fact eduro wadama we kura kakrai adansi amanfo disenkie jatu mu a ho ka show no time ni nyina anka ni nyina abeye si jatu mu a eduro no adansi wo ho adansi wo ho enti wadama Bowra drugstore be a bear war, herbal shop over the counter, pharmacy, car shop, baby a ben why you told no uraho, nakase, ope Hepa Plus, Pavi Plasmos. Na winye binas ono no more. Onya, send your man for dear dance ye. Onso bedibi, mefidina hanetiwi, meba. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso mi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin wo hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also wo ye Hepa Plus wife. Na abwa no Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Dr. Time daso. Minya udeni. Wo ye kikim. Abra na wo ya yero fa here. Medimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Medimo for Herbal Clinic. Dr. Tam daso. Me ko ho a wonum hwehwe mi mu eye me diagnosis no. E dey be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yawe no bekokra enumpo ena hwim yawe no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wa sibe ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade emabio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so wotelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no
so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduru 5 days na ahyɛse pagya no mu ebe pagya no mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hɔ a The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rofokasa akane mampani John Mahama ekanu nyina ene se COVID-19 na ebaye no amawiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no wasi MPP for na asay economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandini a odi nokre to abama NPP to abama number 1 to abama baumia Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompamu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpamu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Charlie afia bato idie madua ye bebre pa o mi hu de meto ama nimpo I don't know who they are better man. Would you make the policy about come mama say the beba? I feel so NDC ban. You be bien juman kitten. Me pese a branch executive na di omo ho begim. Say akoko na person share poultry farm ketu ebi ni ama akoko bo no ni ton koko na ma ni ama eduane a wo de beto eduane ama sika wo de beto eduane ama. Hey, na don't na mo sere. Onua nyanto boase. Enti wenti na papa ne say yanto abama no. Aba papa no on se san ye kra. Dada noa mudie ma yentie policy baako a Dr. Baumia e wo ma ye mabunu no the person mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills anya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ya omo so betimi
ne bi omunyumem na omafa ye mebunu no osan so say obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enye no nko ma mesan just oba ko nka ho osan so say ode ade a ye frɛ no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu bie na omutimi fa ye mebunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim dia meto ama no Dr. Baumia na meto ama anio bold solutions na Dr. Baumia say ode ba ma mebunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwen sisi ade enya de ameto ama JDMP the bold solutions man no na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we de Dr. Baumia vote no yemfa ncheche ende therefore de yemfa cheche vote Dr. Baumia number 1 on the ballot. Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi voter drill limited mi problem na solve ama intinimdia wo adepam ne semna yemu se obi wankasa wujuma enka emmoa hwe ewo economy we mu MPP abaye ne timudi a waso ato agu yensu sen media mempese to obekumi ansa na mebra so hwe won wasema making bet kakra me die ti ayateme no ne kwa me eka ne de ye no ano no mema mekora mentumi nsende ne skama ne mfa nto edro esan 11 na no oluma ke ya woto ya wakase mi nkoyi wo port emfa be ubei eto mi twa wo port wo no COVID-19 nyina aka ho mekora de enya me wanwa se otrofo na okase obeye free taxation de akọ production no ene wode to ekum ye wo mai musan me de maye madwen dada se afi joma ama ne NDC na metoma ba ma wo esane se me wogidie wo ne mu ne bohye nyina mu o se enyuma nkuma wo beyi vat free wo so yenya afa ne ye bi enyuma te se me de se enfie mienu edi nkan no ye ntua to o se 11 ne betting tax ne nwisie to nyina wo beye free wa ma ye komu ahan meje joma ha ma samudi esane se wa ye bida chale kojo wani na wo afi ensakra mena so to abama nsakra papa to abama John Mahama NDC se said Dr. Foku wa woso no ho ampa e ba se edi nubrenua hini esa yare dia doctor e dia wagini dia ampa pa o no bruwa na dia na eje wakasa kasa ofa kwanku mese se said wo hia wo bi na wato nsam ntentan ono mu George we anase obi a woda no wodidi wonam obi a woda no obi na beda ho enam a mesre o ya kan fu Dr. Foku Herbal Clinic fama no na Dr. Foku dia wona beka no wasem a kire me papa de se enim dadaada obi a pressure esichire anase syphilis gonorrhea awo ho sem kura ye dna ye se onde de yakan yam kota papa yi ebe yen tenten ma ne saka ne de kura wofa asem nwanwa mi ko hu ye Dr. Foku aso ye ne se ma mi bi a woda hwi ma ye de na ba na wanya stroke Dr. Foku akofa emu ba bi aba wonante so a ma mi na asori agina ho a wonante a wokure obi a ne to asintini ye ne ya ne kotodwe ana afenso obi a ne sisi de Dr. Foku boy se wa menante so bi a wonu a ne pese woda dem ene se sika de ye ntimi nko ho sika kase o fa jaye na Dr. Foku enim ne dada ne de sika bi ekura wo bia wo de kwa doctor be show no ma won eduro na se kura de o se okuta Ghana card a wo ba ayaresa bia ho no mu a eke bia obebo bia Ghana card no be famu fa na wo so atuafa na wo pewe na wo pede ne mo twa me na me nkofrafra yarefo nyina mra firi se ye ntena se e ma yade nkue bra Dr. Foku o fa twen na wo kono bi bisa ne number wo de ama no 0242155935 ene kai se Dr. Foku wo pachi number 1 wo fro kai wo so be se wo chana mo bridge ne so ho no mo a wo ye adwuma firi kwasiada ade kopim fiada
deɛ kumasi ake de sika kɔkɔ bɛ yɛ fɔm ha nyinaa kumasi ha nyinaa sɛ wɔn bɛka sɛ yɛnyɛ hwee. Enti Asante Masi na pan asese wo sɛ aka ne mampanyin Mahama so wɔnhwɛ nyɛ akwan ne yie no emuaya ɔde ma Asante Mani wo sisi wɔde sika kɔ gold egu akwan ne nyinaa so mpo a enya ade bɛyɛ Asante Mafɛ na yɛ wani so enu nti na wa mampuntu nnwuma sɛ fata ma Asante Mani ene yi wo hwɛ Asante Mani a aban ayi akwan bebree de tentene no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante Mani a aban dwumadie sonko a wato di agenda 111 no ayaresabea edunsia na wɔyɛ ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no ɔbɛpa ho ntoma hwɛ Kumasi International Airport and free SHS ya aboa awofo bebree hwɛ so na to ababɔ ho ban to abama number 1 to Baomia Odoi no kwasɛm paa baako ne sɛ nipadua ne kanea ene yani enti na wo sɛ wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wo bia book mu kra sɛ wo kan ya hu ne yia mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama wo abofra ne so de bia wo bo ne sɛ na desua wo fam e bia na wo hu blackboard ne so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim ewo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya, Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi, you know, Enna Wasugusua. And then we utie, and then we oh, hey, and life. And then we ababa wa amabwajewa. Onona odena sem ababedru yenim ha na owura ye frɛ no nana yaw dodo na anim se ye frɛ no amenaza oye fitani ewo oboase na ewura yi enenawo mamumiensa ba ko afrim ama aka mienu aka no se owura yi behwe enkwada no adane ensem foforo Emma awurai de na baha se ohia yenso yemoa ewo sa asemwe ho na memo oba de akye ame kwan asem ono nso wo pese obi sa awurai omusa na afei yenkopɛ nana yaw emra homa ne so o me kire ye die ntia ama abasa ebe ma ne ye friend nana ya ade wacho ndi dim ni man nana yaw no se nana de ye tatre ya ye kredi ntini din pa de sei me wacho na ma me so de akore me wacho enti ya wakore me wacho ena ne ma me so de sei ne ma me de afia de me wacho ma me de ono de ni ma no na de minim de to aso oba de na wo pese obi se awura be awura o ebra wonyin sen no nka se mu se otuja sabre na he na mote hwan de ma na hwan fie me wacho ne ati aduane ede na ye hwan ti na mote aduane ede me wacho na mo high dan be ma dan ana na mote binchen be ma na ko high dan ho me wacho na won ne kwotena ho me wacho ndi wonyem ne atoso mienu no na so wanyem tem dodo na otuja wonya sa me wacho na okoye no wasan ba hen ho na wasan ba aduane ede ho na san betena wo nchen ho me wacho ebre ben na afedi wasan firi wo nchen kura no me wacho enu na che na me ye no me ko me na ho na me san ba ye no second one me wacho ye be enu na ye behind dan wo central masan tu afiri aduane ede aba central me wacho asan behind dan sabe de monya obo ase central me wacho me wacho nje wono na me papa di wu ya me di firi wo na ma anko bi nti wo papa ayi enu mu no na ebegu mawade no me wacho na okay
na oyobi na obo me boachan obo be wo kai be dodo be sei me boacho we ho kra e betan no obo me be prensa nti bra bi de bi bla ba kwane ne te bo hu wo se wo didi matema wo ye ni wote de mani firi ni fi oba na me nkwana na maka o na obi san say ma me hwan ne na eyi obi wa no ana me simi kunu na edi matem sa no wo se wo wai satam so ne me fieru apie na me so ne me fieru atiafa ana bla no kwen wo so wo ye senka me nua ba ne sister senka me bo wa sumpa wo ba wo ye obetna no wo ye oba woni ni hu ni ana wo ye oba wo ye basabasa ebro no emu dia yin bia ye wo dobo oba de bibia wo se wabome ebro no se ne net ye kwa be na ofa so bo we de na nye wo dobo no ofa kwa be so me boacho na make us ba ko tu ne na de wo menfi a ebesi na kra na na bu oyi ne sa wasum kra na obenya me boacho bro we de na nye wo dobo o se ne wasum de oboba ko bi de anaka ma ye nwewe na na mo wewe so no sa na obo anu wadane ha ma no se boba ko ka ho no was abo aka ho so ye bowewe asum ye bowewe ye bowewe ni ye body mu ni ye bowewe na nya asum se o se ni we di opre no body no na bi awaje ta ba ko na o te bom tentem ba ko tem no za di ese no tem wo di ene nya odobo me boacho me mo na ye proper ala no obo yes na di ene si ye se mo de ensan akose ukunu ne asan de ensan ne ba se monye monsa afiri se wonye no ho ade me boacho ensan me swa na de ko ye me na me nkam ba ye wana me swa sa ka che papa ngejo no se wo se ma me ne se wo de ko to wo hima bien mo so wonye me ho ade ndi nu kan ensan wo moje wo mo sa de bae enu nti na oba yie no a wo mo so se ne e ma wo ma no yie no kra me papa mo nketo ando mo hu ma me ana wo bae no frɛ na ma me ko no so wonim dwuma ne papa no de adi no enti no so wonim na so mo nim ebra nim a etu ma me na koma na lie mani dwane me boacho an ebra ma ware no egu ye na asesa wo niam akwa wodi dwa to bi bae ma me anim papa anim bibi sa da na wa mpene o me boacho da bi me kwa ana make us fiti wo kwa me hu ne da kopim last year ni ma no obesi akọ ade twa to a o ma osika da be na sika ndo ne yese obeka ya me boacho last year ni by ma modate no by score the man na 1.5 into the man no na make us sika hu ya sika the man wo no yi 20 cedis ka na 170 me boacho efiri ho na no no me boacho into wo hwe be boso me be se ni me boacho be 1 year 1 month cause you can so say last year 2023 me boacho and na 1 year 1 month me boacho sa ta ma wo me ba no ketwa no fufuro me ba nso anya 1 year 3 months kan kuro no obekasa o me boacho no kura me boacho o ma 170 cedis no me boacho kan kuro na ma de do ba bia eja me boacho na ba ni se wo de ato na busua bi anim ni nua ba bi anim me boacho me ba sa no me kura na me kasa me firi wono kula no me ana me kasa me nko da ba me ma me na de ketwa ndi na chi no ma me ho enti no taade ne ko okwa kura bu o so obefre na obeye yia wo hu na da obehunu nso once di confirm o unsu se bia na o ma miska na bia wo na onim me wacho ma me nko beka okay me da se obo ade o se be ma no aka kire wo da se enkwada ni mienu nyina anya ne ma me wacho an ususu se ede na beka be ma wo jiri so ne na wo mienu so obebie na no aka se enkwada ne nya ne ma me wacho meka se books na asem na me de nkura ni hia no wo ye yi na meka se obi a wawo ma wunya ja se die enti no wunya yi enti na obeka se ohun nkura na kura na ni anye na me se nkura me ana me nua na kura je fun no se blaya nkura me sister na atimi awe nkura we mienu no wusi nkura na kura wani anye nkura o mo te sei ade ohun o mo yale ana ohun o mo de atade na na hye atade e hye wo mo ana ohun o mo na o mo wa ye fin tina asu nkura no wani anye efise nkura no nhwe wo mo me sister na hwe wo ana obebi na no aka sa nkura na kura no wo ye ya enye ne ma ana me se nkura na nya o ma me momu die se wusu wo ska na nkwa kwa edie ni se wo na nkura na nya o ma wo kokko ye nso na ye o ma me momu die ni se nkura na ye o ma
enti me de me gidi a me no tena me nim se nkura ne ye o ma ana o so nkura ne nyen ma me nua ne ka sa asem a wo ka no bi hu ya naboa ko na asem na wo ka no me record e ma o remfi so nsem a wo ka no oni ne tie na wo fa na chi ana me watch o da ana wo chiew se wo wo be ma foforo wo na chi me watch o da bi enti ene be ma nche da se wa fa na me watch o me die ne be ka no so omie na no ne tena ye ma anya bi kura enti die ne be ka no so omie na no nka se ne nkwada ne nyane ma me watch o me de minima de kro okay arofo ye be frɛ nana yaw krache no amneza no ye be frɛ no na wa be kyerɛ ono nso na fam e de akyerɛ me ne matiefo na we traditional Dr. Dawood opanyini yankopɔn hyirawo sɛ wo ba ejeso krapa edane a enkane na metro fm ni wom no saa dan no amu na se ye ya me ne wo ka sai de Dawood Herbal Hospital edi ne dwuma free na we utie me na se yade free wawura abɛyɛ wo so dom wo ko yade no a enkwa woni traditional Dr. Dawood enhia na papa no owaduro odoma nkoma dom no ade hamama nua hini nubna mpo moa ho akwa bika ho papa idi yaduro enkanka ne mema mo be ma da fom bem de woye ne hwia enye yie no ni nua wo be ya ma no aboa ho akwa awom ode be ma wo be ma no asan pagya esini dada mu bio emma sebe mo pa awo na mo ya awo ne ma no ba bi awo kwa ubetumi anya awo no bi na wawo afa ho afa oba eye Dawood Herbal Hospital papa no say sikire yade bi tetew stroke yade bi aka wato fom emojabruso bi ena hepatitis B bi wakote enemu yade bi a wako enemu yade no nko eye etridi yade brafo bi ana also bi baby ato wo bia no bra na papa ne mo wa wo se wo ye obi a odwonso se munye se ye de prostate kura ye rubber na akotum yesi wanya prostate cancer ana se prostate no yesi ayekese enlargement abam ni nyina no oba papa no bema woduro ama watumi adwonso wa fili na wa prum bema betumi ni oba hia nso hunsuo ntumi nyem no oba fabrodu bi na etete wo ni nyina no obeba Dawood Herbal Hospital doctor no osi dua ma yarsa entijine no mei na frɛ no se ye ya me ne wo ka sei ene ye ya wada ubetumi akɔ papa no behwe wo akina ye fiada ubetumi akɔ papa no behwe wo na ebo memene da ye to aba ne de ɔso ɔno nso ne ma ne nyina ekoto aba enti memene da de Dawood Herbal Hospital onya dwuma na ebo ne dwa de to aso wo bi atum saa kosa enti oni papa no enhia ne no manie de wonti ase no frɛ eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 unya fresa ahoma we ya Dr. Dawood no ankasa beje so no wakasa na de wonte ase no wachirim e de amawo awia Volta Drill Limited yansuo tunsuo and awia hwan na etiem ya wo hiansuo e woni fie na dwumam ana se de mpotemo empo wo yensu adwuma se wo pese unyansu a ede na wo de serve customers ya wonu mu ebetumi atunsu papa no e de amawo eye Volta Drill Limited anuanom ensu ho adwuma e na Volta Drill fo ye e babo ho drill na onua emfa ba bia o nkwanchenfo ne nchen na abekọ na emom se wo ne yen ebo mpu ni mpu na yede yemfidie yede yanimdifo no ba wo site ho wo fie ho wo kromu ho wadwuma mu ho a wo benya nsukro gen kire se ye ne wo mfidie a yede tu kwa asase na yase paya buom atwi nsu papa ede mawo wa man kwanchenfo bia betuma se problems nkoa e na anamu afre ye blowing ye pump installation pump servicing problem bia wanya wo bo ho no ye ne ebesiesie no kama edi amawo ye number eye 0244 299 520 0244 299 520 and 0266
432210 o fresa ahoma wo ya e voter drive for number obeje so one obe kasa na de wonte ase no wakire mu nso de amawo enne midima for herbal clinic eye Dr. Time da so ena wiye ya wutie mi se yade bi abeye wo so ka wo ko yade bi na se nkwa akwanya no ni o papa no se wo de bra na so eye na wonfa time nto wo yade no so mfa ma wo eye hamama enua hini nubna en wode ye adwuma wona so ye ho se wo ye obi a hepatitis A B and C en etete wo stroke nyodwe yade de water form wenya kidney mu haw infections bi tete ana wa ye mrempam wo low sperm count ana wenya prostate enlargement o pa wona wo ne ma nipadua mu yaw ebia ye pressure bi o wonso henia yade e haw o stomach ulcer fibroid ana diabetes oba wonse buo mu nye unsu hu ne say you okay edi Asem Beba wo de bra midima for herbal clinic Dr. Time da so na papa no emfa time ento wo how de so emfa ma tie kumase abu akwa agogo na doctor yi odi ne dwuma abu akwa agogo eno wo ne number eye 0244 774282 afi 0245 6163 36 offers ahumenya woni Dr. Time da so de bekasa medima for herbal clinic na so ne kasa de wonti ase bia de na awie yi obekirikiri mu kama pa nso ede amawo ena ya Bolivia Enterprise ya wonom na di Future Life Smart Foods esa yade no akwanya no ni o na aba mawo se o yade a abeda o so adane kwankro no ode beba abeda wonom no di Future Life nuane asaw yade kire se vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom ye wo amino acids edunkono omega 3 inulin selenium ni nyina bi wom ye wo energy protein fiber ewom enti yen yese be kire wo yade ni mu kire yen na ye hunu yade kro ne ma waduane a ubedi a ebe saw yade de amawo ye ma Future Life Zero Future Life Oats Future Life Protein Smart Fiber Motabella ni nyina agina wo nkire mu a wode breye e na ekire duane kora yemfa ma wo so bra kumasi sofo line alignment ye ne multi home no e na edi animhwe ye number ye 0246 01 0150 e na 0242 87 8090 adofo ye kwa homa ne so na ye ne Joseph nana ya Joseph ye ne ekokasa na yaw maha meje wo so te say Nyankopon adumo ja bacho na monso Nyankopon adaroma wadama yenso ye ho den na wia yi ye bonkomo bi na awuraba bi a ye frɛ na ama aboaje wa na abepie yenim ha unim no bacho okay ama aboaje wa kyerɛ sɛ one na tena na mwasetena mu no sebe ensem wara nko ne papa kura widi e beka na kire ehwe a na wo hwe ne kura de na nka nhye da nye nasem one ne nyemo de edikan ye kwowo ma akwala ne firim de otoso mienu aba de eba miensa no wo se akwada no wa bompoa je se wanyemo ntem enti wutu ja no koya konanti mu akire e na asan beba pa achew e na osan ne ba betena ya afedie ne papa firim ya bese wo ayie ye de nsa bese wo maame san de koma ne so ase ohima bi atu ne fo se wonya wo ho ade na ne maame wuti na ye ene ne maame se oba yie no oba ma wo lai ka de ne papa no monketo ade be ye no ho no udwane nyame adom kwada yi mienu waso nkwada yi mu a wumfi nkwada yi wofre wa ada ne mpuatwa ene atanie na anu ikura de last year 2023 mu ubetwa mu akotachiman ya ase hen ena ade wani hu nkwala yi uhu wa ma che komo omuska 1.5 ena ono kan ya na ade 220 cedi e de kan ho na je se nkwada no pese o kire se ujai wonom abone so o san akoka bi o se nkwada ne kura anya uma na o se anya uma de a koye die ni na hu se ya uma na tene wo ho hwe uma na ya wasemo a wo ba no de abeda ye nie wo wa fam de etese die nti no awo a wo hwe uma me ba cho yo medasi ene mamusia hono ene mesanso chia etiefo na yo
That's it. Near all can a far baby and a crack, a far baby so and no crack. Okay. We say me bonnet yawa. We say me come in the bonnet yawa. I and crack me no way. You know, first one, a crown free me. Second one, I'm so concerned and Chenaba. 2015, I'm in the first born. Friend of Pokia. And then the trial could do, and maybe not a whole trying. A whole trapper. A whole trapper. Obama notice. At least, say, open some of Campoa, or so Katu could say, oh, she said, who say, she said, we shall sit an idea, which you will say, near day, me too quite a car, he comes to home, me. Oh, me a bema, me so me any part. You can answer, I want to just because I am. Let you more quiet. Not your quiet and say, 2016, and I'm saying, Sanso, second born, I could do. You know, what's the buy? Said you can Papa we. Papa we na koye yenimu. Koye yenimu na no ano. When sick, the cancer was a maintain biom. When she maintain biom. And now, the cancer was a year yenu, and Mr. Bear 2 to 3 weeks now. No, you know, my friend, that will be friend, say, Marina and Marina. Oh, if you look up and I'm say, yeah, or bunch of maybe I made the other than Jayina, near the middle cabana and be. So let me say, the hour back. If you're not buying or say, or the pet, you've been no one you make a crabia aside, as I call them, ah, now, oh, Quina, oh, Babino, so, or the Bano, cock deep to receive, and I'm see you, Matty. I'm see you, Matty. And now, the money in your manner, in your crime, Saku Jam station, and no coin. Till Okoy makes the 2 weeks, 3 weeks. Then I was a woman idea. Now, you can be near to first, and now you turn hormone baby. Saturn hormone issue. Tonight, you're not going to a customer. Your fancy a marriage enemy. To on woman, it was a woman now, or catch them say, ah, now, or you know, I don't know that I'll call on by, and I'm saying, mommy, you know, anymore. And now, or no, and my men, Bobby, you must check at them and say, ah, and I said, yeah, we're in a kind, and I'm saying, I said, I'm going to or say, I had the other bed, or have you move. And I'm supposed, ah, I'm not saying I'm not catching them so okay, you man, but so much. Baby, I need to be few run. And now, also, baby, I know with a million of what I know, no tone in your manifestation. Not a honor if you run a day. A tone in your man. If you run so a day, any Juma Hormone. It's not only my wife, no, with my wife and a can't say in now for no more yet. It's Juma Moton, the Juma market tournament. And if you run a coin now. Also, what say or Honor say, a time was say, I just one day, on but you move. And John to bet you one international, or the catcher and say, ah, now the coal station, my quack what to say, a cancer, or any so a day, on but have you move. And I'm so sad. I was here, and I'm saying, oh, okay, you. And a dance, maybe a day, but I may show him, say, yeah. Ono abede ono abe from akatem se dia sei eno ano one frame biom nti da ko me sa ho no ma na me hu say ono sister odineti kai ono ne saketo odineti mi ensa waba anopa tutu e obetu mo fie oba ya no baka kire me say ne sister say omdan be yi ade bu wo efie na me see you match na the man is at the buy now, obey the clock. And then so me share no head, obey no the coin. And so man can be and no coin into the coin. Ah,
say 1 month to 2 months. Koye jumo baby. Koye jumo baby. Me buy no na me pro no. Ye boy ni mame. Wa man mame ono ne e mame ba no wa mba bi o. O man mame e buy be bu pro nani. Eji ne nyoma na e ho de aka ni na te sha me nyoma ka ho mi TV ni meyi. Na ntino etre ono yi nyoma ni wie na odi so di gugu mo se de yo o wie no ansana ono mo mame ne ko mama ko bona mane se wa ba be yi ne mba nyoma wo le ho mu oni obu ku ne yi nyoma ni wie no ansana ono ba mame ho no mu abeka tre me mame se wa ye de wa ba be yi e ka so se ne ba nyoma ni yi na na ne mame so wan tena se na okoi njokoi na say ono no ka bibia nye because already no we ka eden mame de ka yi bibia ewie ele da ohwe mu ne da omo de koi eno so man ka bibia eja ntino ekodru point say afi de we say ono okoi no o de ne ba pelini no ebre ne mame ewo le ka so omukrum ntino onu mo de say enam say oya sa de ntina ontumi frame at that time no ntina mami ni mo mu na eden le ka so say me machine na oframe because that time say na oba ne de ne bapeli no akoma no ntino na mami na me ne de me communicate na mami ne ofro sesei no ofro sesei oframe say me ka o say me send this canon fan hwe me ba no see you na now send it me patwani now send the mabo aje wa maame me patwani to aso me patwani ntino na me send the mabo aje ma ma de hwa akora no sa be sem fa se be 1 year mu ansana ye kan we say abojo ma me be frem aka kire me say si say the abojo asa be fa ne ba ye kan se me ba na sa ye de asa ja ko kan no ho kuma si you na me say you ana ja me yeden me titi tuoro mu ntino we ye kan say Africa o sabe fa we say be kan ho na akwa ye mienu ntino na so mu na wo no horo mu ntino ya abo say na wa frame me ntu pe ka kan fa ntu mami you see you mates ahon de won ma na ma send no ono o ya we now the two ma abo ajewa me patwani ebi asa ahode wo ho a wutumi de say be say na tumma no oh ebi a be 100 cedis ebi a 200 oh ebi wo to frame ka kire me say nkwane mpaboa ne omo books na yi na ma say nis ka ma ne dia ene say mpaboa ne books ne bag no ene school yi no say ma nya yi a me ma ne bia na ono should bia yeden asoso Asem Beba Dabi mi de no kwa de da hawo ma na ma yeden maka o se wo enkwala books omo bag eho asem wo ka kire wo kura no wudi na tem wo ho so ye kromfo wo pese opesu obebu sa na o se wo ka kire no me ba cho boa okay nana ya ma yenye ni sei na mo say ye ya na wo ka sei da bay day twato a wo sende aboaje wo ska say on fa nhwe nkwada na ye da bay intero ba cho we de tia ni say last year shame akwa ojo mo ko ye no aso me ke 2017 2018 no metio na odi nkwa ne free ni chen ko ye na me no the kind we say me bema me ntumi ye say me di akwa be wiase na me ka say me nya de me nhwe nkwa no da bi da minim me kokwa bom se bia me kokwa be minim se bia so mo na ba be hwemi a ntiro de kwa ye ni say last year and I can't remember about or police ni or pension and I can't almost feel 30 mine and no man talk cow I have man talk cow bosses every day a man talk cow boss man na or cash any she said what pension then if I can't go down a 30 mine and no I'm see you or man date it's date you know the man now maybe banu. They told me I'm a bebano, and I'm afraid about Joa.
say ni say about you me ba be twomako you can say we say we take my you intino we bet you be sem bedru ayi a bo ho na why den already so no aka je me say e bo ho na o den owo intino we can say sem bedru ayi a kuma say me frɛ no na wa be sia me na mama no chopon da man kwa no si you intino aka kama bedu mo na me frɛ no intino me frɛ no ehona o din kwan be e be sia me enu ye last year asem na wo kan yo o kai bosomi krum 2023 wo kai month krum no dey Dabi me refi kra me so a okay enti every hosa wo de card ko ja asa wo nyonko no wotachi man no woni aboaje wa akasa e ma bi a wanya taku ana asempoa bi e de atomu ama ne bio me ba cho nti ma no enye me so a nti no this kind of man next question moto na in fact 3 million and you should be getting a mom 1.5 and master na me kwa kuja no kwan no or so did be obisa be me man no na me sin an no so we ne le ka so se ni o mo ji we fan ka ho and am ka se on there me ko no si yo nti no me ko du ya na le ka se me ko du me ko Saturday me show mo Saturday nti no the card was in the following Sunday and became one day no from the catcher and credit books and then or bag any of Pabua. Into me first Canadian and Sunday one. And I'm see you matches. Waka matches. Into or Waka, as you know, my person, I'm sure, Onya Butrena, Namansika. Into I don't know, minimum, a question. Into the choir and say, I'm saying 3 days time now, or no framing ready, or any sister. And I tell me the day, because we win the video, and then I'm a boy. We didn't pa. Or no, can we are now the man sister. Man is so the Matamama, the town was the Sadu Pampo a day. If the Matamama can come to pushing a phone in a. Intro, a hormone. The Antiama, we say, we say. Was on the cabin, a hormone. Now, today, as a minimum, didn't come on the Thursday, Friday, Saturday, and I'm about Kumasi. If you move Kumasiana, will be framing, say, I can't Mr. Joseph from St. Patwine. Now, you can't remember, you can't minimum Boadua. I'm saying, no, so any. I can't about you on money and teacher. I'm no more school. Now, bush no more, or more papa no more school today now. And I'm sure you matches. And the band say, Yamia Doma said, me this kind of man on the minimum, you know, Yamia Monday. On fair about you and man in blood school home. About your school, we are not kawaii, what framing. Naka Menakasa. And so I can be discarded. I send it was a teacher. The part of the meeting, and no one telling Cabium. Mantin Cabium, and now, but and I'm say, don't be a meaning to know. Oh, friends who are now or the may or the Malaya to black. Only my dear, Nanaya. Mama Nishi, Nanaya. About 1 moment, yes, or catcher say, also a catcher say, can you see them Musua DB? About all say, also about you one mum catcher or say, or can't ye? Aha, and yes, about you, about 1 moment catcher, and say, mention Manco Baby. Uncle Casse, no maybe Honomo. So you let them go because no maybe Mama will see me that. Into a free one, a free one now, soon could you baby anka so or maybe or baby in Tiania won't share. Oh, that be medium, Nanka may say, or my friend back. Someone said, yeah, before, and I say, yeah, can say what to him, Nanaya, what to him say. What to him say? What's it? Men of 6 years, you know what is she and I'm men who say, you can't say way to do quo. Everybody of watching a mobile. She said, do what I'm here to us.
Okay, afe yenye ni sei. Me pese. Okay, me pese wo aboajewa ene nkwala ni mienu nyina. Ye ne wo muhia ewo Tech FM office ha. Enti wan kasa tachima na wode a obeba betwam okumase ansa no wakọ. Enti mameda na oba betwam no na ye ne wo ne aboajewa nyina nhia. Ejuma na me ye no ebia metwa dia be 1 month ewo teti man na we say men pese metwa ko etire akwakoye se manso semini yi mi amemba me kwampo no me de say me de pa say abodo wa nan ka se tumi de aba ehodomo enu mum de be fa so kura mama ide metumi nya evidence dia se me se niske dia mana ebe si momoso ansa na kɔ ne hɔ no. Okay, ɛne dia wakan me yeboase ni te sɛ wa me ne wo kasa ya sɛ o ma me da so wɔ gausu me pato ani aha me nso me yeboase ni konka jonhye boy konka jonhye nyamso ɛnom ne ade enti wo me yiwa frimframan mu ye ne wo kasa fam na ye ne wa ye nhyehyeye wate monye adofo hwe ensem bi wo hodomo a solution eye fast hwe ensem bi sei no ho enye ensem bi sa ye busebusa krache we no bebre eho akotweaba ene akotweako ensem pi ene deba aboaje wa uni anu mudidi krache atem me wacho mudidi na tem me wacho onu ne di nkan ye mudidi na tem wo ye ne nso ye ni bi okay adofo me pa mo cheo mo amutie mi awie yi muntie na mo nhya ne nso me wo 6 bedroom efia ewo kromu pe me ton 6 bedroom ekromu fie pe me ton 6 bedroom apartment enie yato fence wall afa ho na yen share danwie sa wo hwe 6 bedroom no a one master bedroom ewom ene wo edan no bi nso a yaye no wardrobe room enu nso hyem ye wo toilet and bath enso hyem ye wo other 2 bedrooms a emu bia kura ne toilet and bath ene wo one single room enu nso ye self contained kitchen toilet and bath ni nyina nso ka ho bi ehyefi kro na emu eyefie kese 6 bedroom ni nchichemu na machere mo no atwemakofodua kumasi heya atwemakofodua ene fia meken ewo kumasi heya atwemakofodua ene fia meken ewo asase esa da efie no anim ye no nso enya asase ketwa efia meka ho asemi se wani gye ho se wo beto a ebo ne dafom obi nton akokɔ bede kwa wa wani tua se fikase sei se nke nipa ne beton obi nton akokɔ bede kwa enti so wani gye ho se wo beto sa fie ya gye sa number si na frɛ ebo ne ye very negotiable number no eye 0241 198922 0241 198922 ena ba ko eka ho ye 0547 01 9763 0547 01 9763 ebo ne da form very negotiable mesraw wadi je ho a frese ya na yeni ho nkomo why na tumi to ne fie no emeye wodea na wi ifet homeopathic clinic nso ewo Kumasi Krobea ye mu se wunya ba ahenema kokoben a 18 mu hwa ye Benjo Max company no ye Benjo Max company no se ye ya me ne wo kasai akwanya no aba ma wo enuro nketenketefo no ye ne ye de ye adwuma ye to nsafra se wo de ma na moto na bra fet homeopathic clinic ni ene umompu ni mpu yemfa yemfidie ni nyanhwehwemu wo nipadua ni mu ba bia wo yade ni hye bia no nokre mensema wo se yenhwehwe na yehu wi a ye de adura kan
ama wonso wanyu ahoto Fit Homeopathic Clinic yenam physiotherapy acupuncture ene massage kwa so beboa wo ama seseye no oyade no eyawo a wotie wo nipaduani nyina beko ye detoxification se waye mrempam wuntiri mu twetwew esikyire yade arthritis ani ho haw wakote nemu yade bi typhoid bi ana also bi na hawa Fit Homeopathic Clinic ena American fo ama wo onua ye wo mfidie ye wanimdifo ene ye wo nduro ubenyu ahoto ye number ye 0244 58 3859 and 0275 969414. Abapa Mall your biggest online shop. Obemia didra, baby a ubedidra no free. Abapa Mall. Obeko Google Play Store. Now I could download the app no. Abapa Mall. Uremua adie bia wuhiana pesoto. Bibia ye tombia ye tombi. The edisiesi ye dem. Ebonyom. E condition nom. The edie kitchen nioma. Entade a yehye nioma a yedi nua na aye abapa portable washing machine kura de 390 na Ghana cedi bro nyai to bibi che obi order free abapa more ena wuni phone na de be download the app ne de age number frɛ kan de wo pɛ no ye mo ne bo nkyerɛ send usi kabra me ha ho nkodwom na ye ne ayemfa wa de mrɛ ye number ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 Awurade fie Herbal Center Dr. Amankwa ne daya no se oba Kumase kronom bosia ye ben Red Park Awurade fie Herbal Center papa no owadunwanwa odeye etiremu adwuma se wo ye obi a wanya hawo ewo utimu a brana papa ne mo se wo ye obi a wakote enemu yade a owaduro emojabroso etwere yade esikyire yade Osa stroke de wato form o pa wone ma unsebuo munye brana papa ne nya ho adwuma mfama wo be ma waye mre wo mpam ana wuntiri mu na twetwe wo oba Awurade fie Herbal Center ahai ahoto ne wa ha ubenyu ahoto no anya afa ahudi ama wato wate doctor number ni ejefre no 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 Awiyai 3P garlic mixture eno yedro na Piwak natural health for na this edro yaba edro a natural garlic wo mu no enie edro we na se wunya binom obeda sore waye mre onipaduam ya wo ya sabe moja ntumi ni atrentwe yie make say israde tamwa sisi ntini mu obre o pressure ba bi enam ne nye o cholesterol ba bi enam ne nye make say immune system na ye mrenti yade bobo basa utumi kura ahohono ka se duabo nso nye dua o Kopet 3P garlic mixture eduro ni bi nanonom se wo ba Misty Herbal Colinac dan Herbal eni ba bi eton waduro bi ano a 3P garlic mixture eduro yi ubenya bi freyen unti bibi ase a 0248928824 ena 0201 000021 Lactus Enterprise oba Kumasi adum aseda house kwan so abehu yen oba Lactus home ubenya modern quality and affordable PVC pipes ubenya ne bent no anya fittings ope Turkish doors ope paint ope chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs any normal bad boot ebiwa ubenya telephone shower set complete shower bathtub jacuzzi basins shower glass corner bathroom panel toilet roll holder any water closet ope mirror any water heater nyina na ebiwa pumping machine ye papa ye ne ton edum aseda house kwane so Lactus Enterprise any yetin your number is 0242 61 6585 0242 61 6585 Yadia beko Herbal ewa Asante beko Dominance Zongo frafra hini fie ho me pacha o yadea adane wo so kwanko ama sese wabemu abuo na wakase wuo kura mefa wonko menka bisa da wode bra yade beko Herbal na wo ba ubo se ye waduro na ye wadu kan so esa yade enkuda bi atu wami enko aduro bi ese so ye bia waye enso uhuhwe stroke yade bi de wato form esikyire yade bi also bi koko bia bedane brafo to so henia ana prostate mu hawo etwere yade bi tete wode hye no fa ne bra na yade no ebeko ewo yade beko Herbal se wo ye obi a wa honho no
enye duabo eto de bi enye ni nyina na eduabo bra na ye ma waduru wate na nyu ahoto dompemu problem a wanya no wo de bra ye no manie jefra ye onti bibia ase a eye 0531 60 2710 0531 60 2710 ofra ye bejeso oba de achi ame oru anu sese ne aye no ontwetwe enti ono kura aba ha no eye ne de abaya ne se krach ne di na tem oni ni nua na tem no ono nso di ne bi on said ya wo di na tem no ono nso na wo be peska wo ho de ahwe nkwada yo eto de bi aya na mo nso mo ha di o to ma me nkyere wade bi se me ne wawo enyam ne nua na awo onua has no right so one me kasa e fa me ne umienu ma ho o ma me ni right so kasa fa me ne umienu ma ho eye me ne umienu solely ene ye wo right se kasa fa ma ho sa ne ma wo ya mo ye me ma eno na ye me ma temo so atua no e won kwada ahwe mu na ni nua Fredi na tem ne ma me Fredi na tem sa nipa wo Fredi na tem sa nipa kro na so se piska wo do e ma nyina mu ti a mo ne amanfo awo mo nhye sa de den so obo fa me da se o se ono di na tem no de wanka ne de no wo se ma abrante ni di wo matem anso wono to di bi ande wankanka ntempa na no ka se odi matem na msumi di ni bi a enka ma asem no ye de nanso ojai wono ne de no ekoka we de no na akra mema yenti mema bi gu mema ni mu ase dodo mema o mpe wo ma de enya no wo na di we ni mu yiyi wo ho ana oti na sema wo kan ye ni na kasa be 10 minutes wonya bibipa bia mfirim de obeka ye bibi kakra ye se wane kura opushi ni se da be ni ebesi a we se we de ye nya ne manso bia enti no sika bia obetima